Ngeleleke muzwana wakwethu, siyabingelela lapho kufinyelela khona lo msakazeli womphakathi ezase-South Africa News TV. Izindaba-ke zesiZulu nizifundelwa ngesiZulu kuyo kwi-channel ezase-South Africa News TV. Namhlanje-ke u-iShow Speedy usuku lakhe lokuzalwa namhlanje uhlanganise-ke 50 million subscribers ku-YouTube. Khona lapho futhi uma ehamba endaweni yase-Nigeria waphinde futhi wahlangana nomfana ofana nomngani wakhe exactly wase-USA. Kuqinisiwe-ke uma kuthiwa abantu bayafana, so khumbula ukuthi naye uke wathi uma ehamba u-iShow Speedy kwaba nomunye ahlangana naye ofana naye, kwagcina sebebathathu, kushuthi uthole abantu ababili abafana naye njengoba kade ehamba e-stream. Kanza kwethu-ke namhlanje-ke kushuthi-ke singasho ukuthi happy birthday Speedy. Ngicela ukuthi kanza kwethu-ke cofa subscribe button le channel yethu. Danko.